Çok saygıdeğer Uygur TV izleyiciler, efendimiz Almanya'nın Duisburg şehrindeyiz. Burada bulunma sebebimiz ise Ramazan bayramında maalesef burada gelişen üzücü olay. Özellikle buradaki bir vatandaşın polislerle bir park meselesinden dolayı yaşamış oldukları tatsızlıkla alakalı biz buradayız. Değerli basın mensupları, özellikle bugünkü davetimize katılarak göstermiş olduğunuz duyarlılıktan dolayı şu an burada bulunan, desteklerini esirgemeyen tüm sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız adına sizlere şükranlarımızı arz ediyoruz. Burada toplanmamız ve bu basın açıklamasını yapmakta gaye ve temennimiz son olarak 6. ay 25'i 2017 tarihinde Müslüman alemince en kutsal günlerden olan Ramazan bayramında Almanya'nın Duisburg şehrinde Burghausen'da büyük infial uyandırmış Sayın Mehmet Kara ve Sayın Serdar Buğdaycı'ya en şiddetli şekilde uygulanmış polis şiddetine karşı kamuoyunu ve yetkili makamları bilgilendirmek ve bu gereğinin ivedilikle yapılmasını Almanya'nın bir parçası olan Türk kökenli halkımız adına talep ediyoruz. Bizler 1960'lardan daha önce Almanya ile Türkiye'nin ilişkileri arkadaşlar 1190'da başlar. 800 yıldan beri ilişkimiz var. Son 300 yıldan beri de kültürel ilişkilerimiz var. 60 yıldan beri de 25 Haziran 2017 Ramazan bayramının birinci günü Almanya'nın Duisburg şehrine bağlı Burghausen yerleşkesinde yanlış park etmesinden dolayı Mehmet Kara'ya ve daha sonra gelişen olaylarda olayı görüntülemeye çalışan Serdar Buğdaycı'ya polis şiddetiyle ilgili basın toplantısı ve basın açıklaması yapıldı. Yine gözlerini bu ülkede kapatmıştır. Türkiye halkının 60 yıllık bir zaman zarfı içerisinde uyum sorununu aşıp bu ülkenin birer ferdi olduklarını göz ardı etmemek gerekir. Bizler artık bu ülkede azınlık ve misafir değil, bu ülkenin ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçasıyız. Nitekim geçen 60 yıllık süre zarfında bu ülkenin ekonomisinde, kalkınmasında, ilerlemesinde ve en büyük rolleri üstlenmiş bir Türk halkıyız. Türk halkıdır. Bugün burada toplanmamıza sebep olarak belirttiğimiz polis şiddeti yıllardır pekişmiş dostluğumuza büyük zararlar vermekte ve halkın polise olan güven ve sempatisini zedelemektedir. Nitekim polis halka korku salmak değil, tam aksine halkı korkulardan emin kılmak ile mükelleftir. Çok iyi bilinmelidir ki bu ithamlarımız kesinlikle polis teşkilatına ve kurumsal kimliğine değildir. Olaya sebep olmuş şahıslaradır. Bizim polisimizle, polis de bizim polisimizle hiçbir sorunumuz, problemimiz yoktur. Olmasına da gerek yoktur. Çünkü biz bu devletin vatandaşıyız. Polis de bu vatandaşın polisi ve biz de bizim polisimiz ve biz onların vatandaşlarıyız. Görevini en iyi, adaletli bir şekilde yapmakta olan ve dolayısıyla güvenliğimizin teminat olan Sayın Polis Teşkilatı üyelerini tenzih ederek onların da bu konuda duyarlı olmalarını ve işlerinde şiddete eğilimli bulunan polislere karşıda görevlerini yerine getirmeleri gerektiğini buradan hatırlatmak isteriz. Üniformasız kişilerin kanun dışına çıkmaları ne kadar suç ise basın açıklamasına çok sayıda sivil toplum kuruluşları, yönetim kurulları, üyeleri ve çok sayıda bölge sakini katıldı. Açıklamamıza burada son verirken burada siyasilere, adli mercilere ve bütün sorunlara hassasiyet gösterme çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca yukarıda bahsi geçen iki vatandaşımıza uygulanan şiddetin medya tarafından bu olay esnasında orada bulunan insanların asla polise hiçbir mukavemeti olmamasına rağmen 250 kişi 50 polise saldırmış gibi yansıması burada yaşayan halk sakinlerini derinden üzmüştür. 250 kişinin kesinlikle polise saldırması yoktur arkadaşlar. Öyle bir şey de yoktur. Sokağa çıkıp sorabilirsiniz. Burghausen halkı da burada arkadaşlar. Sayın Belediye Başkanı'nın olayı değerlendirirken asosyal kelimesini kullanması sorumluluk sahibi bir yetkiye asla yakışmıyor ve kınıyoruz. Bizleri çok rahatsız eden bu kelimeden dolayı belediye başkanı Zören'in özür dilemesini bekliyoruz. Kaldı ki ben de ona uyu meclis üyesi olarak bir cevap vermek istiyorum. Eğer burayı sosyal ilçe, sosyal şehir meydana getirmek istiyorsa gelsin buradaki olan olayları görsün, yarında buraları daha iyi hale getirsin. Yani onun elinde almıyoruz. Kalmış ki şiddete maruz kalan Mehmet Karabey kardeşimiz bir sene önce belediye tarafından
en güzel bahçesi olan arkadaş olduğundan dolayı bir şitle ödüllendiriyor. Çelişkiyi görüyor musunuz? Yani bizler burada asosyal kelimesini kabul etmiyoruz ve belediye başkanına iade ediyoruz. Kaldı ki Türkler her şeyiyle Avrupa'da, Almanya'da, Duisburg'da kendini ispatlamıştır. Buna bir daha belediye başkanı ispatlamamıza gerek yoktur. Eğer bir şeyler yapmak istiyorsa gelir buraya, daha iyisini yapabilir. Bu nedenle, bu vesileyle gerek Mehmet Karabey'e gerek Serdar Buğdacı Bey'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 4 polisin açığa alınmasını talep ediyoruz. Ve bir tane de o kızımıza saldıran polisin, 5. polisin de açığa alınmasını bekliyoruz. Gerek Emniyet Müdürlüğü, Dr. Bertels, gerek savcılar, gereksiz basın bu konuya hassasiyet gösterip bu işin üzerine gitmenizi ve polisleri takip etmenizi arzu ediyoruz. Bu konuyla ilgili dün de biz Mehmet Karabey ile görüştük. Aramızda olmasını istiyordu ama hasta yatağından dolayı buraya gelemedi. Bu vesileyle siz değerli STK'lara, değerli basına, burada kamuoyuna çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Herzlich willkommen in Duisburg-Burghausen. Mein Name ist Levent Önder. Sehr geehrte Presse, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Nachbarn, Freunde und Mitglieder dieser Gemeinde. Wir möchten uns bei euch bedanken, dass ihr so recht herzlich hier erschienen seid. Wir hatten gestern dazu uns entschlossen, diese Versammlung hier einzuberufen, um eine Presseerklärung abzugeben, um mal die Sicht unserer, von unseren Augen aus darzustellen und unsere Bedingungen, unsere Anliegen an die Öffentlichkeit vorzutragen. Wir bedanken uns im Namen der Bürgerinitiative und der Zivilinitiative Duisburg Nord für Ihr Interesse und dessen, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Der Hintergrund unserer heutigen Versammlung und Pressekonferenz ist der Vorfall, der sich vor kurzem am 25.06.2017 ereignete und 2 Mitglieder von uns, Herrn Mehmet Kara und Herrn Serdar Buğdacı, betreffen. Der Vorfall rief über die Stadt Duisburg hinaus ein Riesenecho hervor. Das ist der Grund, warum wir uns heute hier versammelt haben. Unser Anliegen besteht darin, die Öffentlichkeit und die zuständige Behörde über die völlige Unverhältnismäßigkeit der Polizeigewalt, welches hier ausgeübt wurde, zu informieren. Damit einhergehend besteht unsere Erwartungshaltung darin, die erforderlichen rechtlichen Schritte mit zugehöriger Konsequenz einzuleiten. Im Namen unserer Bürger, vor allem mit türkischer Herkunft, sehen uns als Teil der deutschen Gesellschaft und möchten hiermit klar zum Ausdruck bringen: In den letzten Jahrzehnten haben wir uns in Deutschland Existenzen auf- und ausgebaut und tiefe, verbundene deutsch-türkische Freundschaften ebenfalls auf- und ausgebaut. Daher ist gerade dieser Vorfall für uns von großer Bedeutung und möchten, dass die Tat der Polizeigewalt, lückenlos aufgeklärt wird. Dies ist unsere Bedingung. In den 60er Jahren fassten die ersten Migranten aus der Türkei hier Fuß. Viele von uns haben dieses Land mit aufgebaut und tragen somit zum Wirtschaftswachstum des Landes maßgeblich bei. Einige sind mittlerweile nicht mehr unter uns und einige von uns erblickten hier zum ersten Mal das Tageslicht. Da sehen wir uns als Teil dieser Gesellschaft und des Landes und fühlen uns deswegen hier auch zu Hause. Mittlerweile sind wir seit mehreren Generationen hier lebend und fühlen uns hier zu Hause und betrachten uns mit vollem Recht als wertiges Mitglied der deutschen Gesellschaft und möchten auch, dass dies so beibehalten wird. Die Polizeigewalt, die für die heutige Versammlung leider der Anlass ist, hat in unsere tief verbundene deutsch-türkische Freundschaft eine tiefe Wunde verursacht. Das bis dato vorhandene Vertrauen in die Polizei muss wiederhergestellt werden. Seit dieser Tat sehen wir uns von der Polizei bedroht und fühlen uns hier nicht mehr sicher. Es könnte jeden von uns treffen. Eine Tat, die am helllichten Tag geschah, macht uns Angst. Wer garantiert uns, dass wir abends vor der Polizei sicher sind? Daher appellieren wir an die Polizei, das verschwundene Vertrauen wiederherzustellen, damit wir uns wieder sicher fühlen, der Frieden wieder einkehrt und wir wie gewohnt mit der Polizei freundlich und wertschätzend miteinander umgehen. Eine Straftat bleibt eine Straftat und sollte für alle Bürger gleichwertig gelten, egal ob mit oder ohne Uniform. Nur so kann das Vertrauen wieder zurückgewonnen werden. Das Vertrauen in die Judikative und Exekutive sind das wertvolle Gut der Demokratie und die wichtigen Pfeiler der Gesellschaft. Dies sollte bedingungslos für alle geltend gewahrt werden, geschätzt
und von allen respektiert werden, ebenso. Denn nur die Einhaltung dieser Gewaltenteilungen führen zu einem friedlichen Zusammenleben aller Bürger in diesem Land. Abschließend möchten wir zum Ausdruck bringen, dass alle beteiligten Institutionen, die Judikative, Exekutive und die Legislative, mit Sorgfalt und die nötige Sensibilität sich diesem Sachverhalt annehmen und diesen Vorfall lückenlos aufklären. Wir verurteilen darüber hinaus das Verhalten und die Berichterstattung der Medien, die den Sachverhalt völlig überzogen und erst tatgetreu berichteten, als die Beweisvideos in den Social Media gezeigt wurden. Die Medien berichteten, dass ein Mob von 250 Personen die Polizei versuchten anzugreifen, welche eine Zahl von 50 Einsatzkräften vorwies. Dies war nicht der Fall. Dies führte dazu, dass der Oberbürgermeister, Herr Sören Link, die Tat vom 25.06. mit den Worten "Asozial bleibt asozial" auslegte. Diese Beleidigung des Oberbürgermeisters, des noch Oberbürgermeisters, nehmen wir nicht hin und bestehen auf eine öffentliche Entschuldigung seinerseits. Gerade diese Beleidigung führt dazu, dass ein gewisser rechtsruckartiger Beigeschmack im Raum stehen bleibt. Dies möchten wir nicht. Der Bürgermeister sollte daher diesen Umstand schnellstmöglich aufklären. Denn wir sind nicht asozial. Ebenso zähle ich auch zur Bildungselite des Landes und ich bin auch nicht asozial, so wie viele dieser Kollegen und Herrschaften, die hier am Tisch sitzen. Wir möchten, dass dies aufgeklärt wird und der Bürgermeister sich dieser Sache schnellstmöglich annimmt, damit das Vertrauen, das friedliche Zusammenleben wieder möglich ist. Wir bedanken uns für Ihr Gehör und für Ihr Erscheinen und hoffen auf eine bessere und sichere Zukunft miteinander. Vielen Dank.